Dobar dan, ja sam Vladimir, predstavnik prodaje kompanije Agromarket Machinery. Danas ću vam predstaviti model Bašak 2075. Motor Perkins karakteriše 4 cilindra, 3,1 litra, 75 konjskih snaga. Sada ćemo prići traktoru, ući u kabinu i upaliti ga da čujete kako radi. Volan je podesiv, kabina radio, klima grejanje, hermetički zatvorena, zvučno također dobro izolovana. U pitanju je transmisija sinhromehanička. Na ovome menjaču imamo 4 brzine, a na drugome menjaču imamo 2 ranga i treći rang za promjenu pravca kretanja rikverc, kao i polovljenje brzina. Što se tiče hidraulike, u pitanju je mehanička hidraulika sa regulacijom za fino podešavanje. Dalje ću vam predstaviti hidrauliku, odnosno podizni sistem. 2 para izvoda hidraulike, pomoćni podizni cilindar na polugama. Također na ovom modelu imamo sistem za spoljnu kontrolu podiznih poluga, kao i dvosmerni i jednosmerni sistem za prikolice za kočenje. Podizna moć ovoga modela je 2600 kg, a masa ovoga modela je 3500 kg bez tegova, tegovi u zadnjim točkovima i tegovi na prednjoj osovini. Ovo je bilo kratko predstavljanje modela 2075. Za više informacija slobodno ostavite komentar ili nas pozovite na broj telefona.